Kako pomaziti psa? Najnovija istraživanja poznatih svjetskih naučnika su pokazala da 98% ljudi ne zna kako da pomazi psa. Stoga, ako spadate u ovih 98,8%, ništa se ne brinite jer sada ćemo vas naučiti kako da pomazite psa. Da biste pomazili psa, treba da imate sljedeće. Psa. Pored psa treba da imate ruku, a nije problem i ako imate dvije. Pošto smo nabavili psa i ruku, vrijeme je da mazimo psa. Uzmete ruku i lagano po glavi psa. Pas uživa. Fantastično, zar ne? Da pokažemo izbliza kako se mazi pas. Uzmemo ruku i lagano po glavi psa. Pas uživa. Fantastično, zar ne? Bilo bi to sve od mene u ovoj epizodi. I ne zaboravite, ukoliko vam se ne sviđa video, obavezno ga podijelite s vašim prijateljima i napišite komentar zašto ga mrzite. Srdačan pozdrav i do gledanja.